Kana Triza mamake Muraya areciragia gucokanwo nikuo gwitagwo comparenting na githungu. Kai Triza na Karago maracokanitwo ni ndeto ingi ningi njeru ciauburanio ni fans na before ngunengererie ici ciatiga andu magiciria muno etekera turn on notification yaku no subscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo. Triza is so naive, seems strong kama esi, hajazoea maisha ya single mothers kama sisi leo tunaweza ambia watoto hatuna wa understand. Watoto wake wanajua baba yao ni celebrity tajiri. Tata ese arauga ona mahitanitie na Triza no aretikia ati Triza ni wa ngoro huthu na ndangihotana na muthako uria abangirwo agitikia ati Karago gatagati wa muthako uyu na maya mothe Tata ese akorwo akimaria thutha wa maria marakorirwo magithie na mbere muthenya wa ira. Karago agiposti mbica cia birthday ya Karo Kim birthday iria tuonire Triza agituma ndumiriri weeks ago kianjiriria kia March o riria mundu gwitwo Karo Kim mutumia uyu wake wa ihinda riri agikungũyagira birthday no mbica icio cioka kurekererio thutha mutheri riria Triza akorwo akiandika maundu maria ithe wa ciana ciake arauga nimo maratuma co-parenting na Triza ikoro edito muno akiandika na kuga I have not in any way interfered with her private life like she did 3 days ago. I even went an extra mile of supporting her business with an agreement that her success is success of our kids. No mwena uyu ungi Tata ese ona hitanitie na Triza aretikia Karago gatagati wa muthako uyu. Triza aronekana gukorwo agithakirwo ni kinyagia aria rigiceiria akiuga Triza ni mundu wa ngoro huthu na ndoi maisha toria Tata ese ta single mother amoe na koguo Triza ni muthako arathakirwo. If Triza unaweza pata mrango ya kwenda majuu, toka hii Kenya hao watu watakuwa. Toka Kenya hao watu. Queen Stacy, hi sweetheart. Kana Triza mamake Muraya areciragia gucokanwo nikuo gwitagwo comparenting na githungu ukaiha twaranirie na nie ndirario ndi mwena wa boy child gitetera boy child ndiroria atiriri tutigakorwo nithu turagikua Triza uria gutari haga gukorwo ringi esiritie gucokanwo gwitagwo comparenting kwanja ongereire twa peaceful taringi esiragia gucokanwo nikuo gwitagwo peaceful comparenting no nyende kumenya muno guys gitumi kiratuma ndugame na boy child nikio giki. Rorai comment post ino ya postirwo ni Triza mamake Muraya 3 weeks ago agitwirora mena peaceful comparenting ona kiko kiarema andu ni maiguithanagia makarera ciana na matua makurera ciana hatari na maundu maingi na kurehana social media na roya wao ari Dama wa mobile spare tondu nari mataganire. Hope ni murona maroya mao mari mariku maroya maria mekirire mukonde ati ni maiguithaniria. Ngeuria atiriri maroya maya mao Triza atagite hahari kata hotire kumoria kana gucokanwo nikuo gwitagwo comparenting na githungu tondu I don't know why 3 weeks ago augire sawa fiu na ni maiguithanitie na agiposti ithe wa ciana ciake na aria mamurwagira magiconoka muno aginginya ndie ona mauthio mao ndie kana mari mamarutura kuria mamahithire. Umuthi ri ninge ni post message ingi na ni weno njikirite message igire na ciandikitwo ni mundu umwe. Ino ni ya 3 weeks ago area ingi ni umuthi ngoria atiriri kwani Eliza hakuelewa the meaning of the word peaceful comparenting to ni wagitwirie ni go comparent marage comparent tondu mimi hii vita yote I think ni juu ya jana kwa birthday ya Karo tondu kai utiri undu winyata kuona muthuri waku agikam. By the way, for the first time ndironire Mukurino agikisana online. Mimi sijaiona Mukurino anakisi online na mutikajo niki ndio heta gitambaya.